nanka na Western Ashanti na ekotru nze braf no jijia mu yina minya bi paper bi mekanye e da shiba bi na ya me hu ne o kasi su dua no se e wo m se ya creative braf de na so inform yina wo so wa obi osu ka dua bi ya wuti sa tie se wo so e lawyer na se ani emra ne da ho wa kan bi pa wa kan sani se o so ye friends president of House of Chief bia ana bon House of Chief sani ma yina minim se wa kan bi e da ho pepa miribi otumfo boko anya ba bi ko am fa crazy o ko press conference sa se me ho me yina na akura mi was oh se bon kura bravo kura se and to oni to be o dabi ela di enu a se e wo bravo ni yina kuru ni na eye asante yina dia na so yo hene na waka we nyina na 1985 ya jeje ati committee ana commission bi ya laje Idris Muhammad tuano no den se mo ya to jase mewura mesro nya do kuru nyina hu se nya yo odia na wo propra yedai o pra yedai yeti I know bravo no na meka no ihihye wo bi se obi osun sikadwa bia soko sankokosom wonne ho wo sikadwa ase na Idris Muhammad so amayati ase this ampa wo se president of House of Chiefs na sabi anya rusa anya lawyer na wenu nyina wo ka we nyina ho na kikiri kura sansan keke na we na ese na iwa ka say atutase bi na odi no ho awudi atutase ba ko fo obetima ye dey bua na obi emu ya na ma odu ba bi so ebebua edu ba bi ebebua ye say onwa committee no ache say nana acha me kuzen soko nwazo matu amantinja be kurum ofuma sampa wadama wapaja omo se dia oduma wadama hwena nkredidi suso paja omo kwantwuma basa sekwa de ne waba oha isi atre dwinim badu sunwane akroso na feita no so bi nkuru nze nkyira ho ase branam tano boase boyam tuobodom ne kam tuobodom so ne oha na nsokwaso obeso afei de wo ya da o ma odi uti akwahye baabi ya sabe nyalo muto nse hunu na modie di ebesre ya ha no de chama afidie ya na edu abi a ntimbe ya no kase asenka ya kwampa ata fifuru piso na nke ye bi ya no abrante na asenka ye beso na praise for ye die ofa ye die amamne ne amamre ene ti ha ene ye de be kasa nti me se mwanya do se utinka se brekum ya suspend brekum o 2 minutes o free utim suspend brekum kura me sret onyama hene jao onyama hene ejao ya brekum nyama hene jao so o to se brekum arendia jeze ye brekum ya mama bintina yo ya besi neno ya mama ene ye die ye se mama yo ya so tin suspend e da tim suspend na sa package no na nika se mu amode ase no bai no mu nyina fa no miru nyina abuje tim na asem bia beka bia ba ya adwuma se no babu ase na fa bia ya gitum ni abu ase na wi afi kikirikiri so ne dem bio ya yesi sampahene obi so tuba bia so sampahene abraham so anche ocha me bele from sampahene enti ni obi shepon o ye ne de mesre no ase onyai ami ya sebi ama obi anu atra no kakra onya sai ba no kra enye tu ja emfa tu sam emfa ni akonwa wo obetima di nkrofos na betima yes tu mi na un atitase unti ni ahemfa aka no so ena me kan bi kompre yin kra cha wa hinim o cha hinim onyo man na san onye na 48
now 1935 Ashanti Confederation na break movie so around 1948 I was officer see we president Brown House of Chintuafa a man in our bubble region in our bubble Debbie October na ahia na okwa anwa kopem unya wachi unya twabere bio nya twabere bio nti owura tobo of Amedasi National House of Chiefs see a Thomas Waba a monfie saying in fear 9 near Toswaba na fufro you be fufro near you fufro and for economy as a sin miracle yasu minim sebia or behunu omo me de na sisu bi o sebia life for idia enye o mreso kotra baby yon kwa na ohene yon kwa na wasiade afoforo so emra bi anti wadama ye besere say ye ka ama etiefo mo mutie ye mo hwe Facebook ni nyina hu say ye ka mane pa ni amamra dia ekwanya ye foso didi hene no enye court dem President of Ghana etimi nso bi nsa se wodna si akonya so tumi no nkuta no asantima mu ha se yewura na brempon na manhene adikrofo de omode se brempon ne ono no bia man dikura be man baabi se wo so pese wo di hene pa wa asantima mu ha na wo se wo di amamre ne amane no onfa so nti wo de obeye de ope wonya manfo se wachi ana wo de ko na edo be fa ho aba National House of Chiefs ye wo ha National House of Chiefs sampade yi omofa obi din a omofa mu baaye no yanka no ya meka no wan twerkrata ma se ye nim nipa kro na ye hu se wo no obesi bia che yura omo twerkrata sa de koi anfa bunu ho na ene baaye ene omo twerkrata ko bunu anu se nipa na omo de ne ba se ono na ya gina tum no ye nim no anyo no ene ya ma no tum ni so onya sampa hene sampa man hene na sangba jafla ono ene ye wurade kuro no ase ne nsa se onko he sampa man punto mram enfama no nti wo ti baabi na nipa bi sise wachi na wa ye ho se wo de awo no asumbi aye pe wo Ghana ha ni etre he mame ka se ba ko nkire o se amanie mu de asantima mu ha de sebi bia chame de ahenie na koduru no anu ti na niema bi ho a ye den ye nsoso niema bi wo ye nsoso na nka sebi mpraduasa se wo so wudi ni pa we kasi yeji obi se obi ye kandini a se didom anim kan a enka de obeye ni se didom anim kan ka de obeye ni wo prima asumje ba fie no de wo pre de ntokwa na aba fie nanso if me say we enye de bia sinie efie hasani echi na bi mu chisemu saa ofa me boa efie hasani echi na bi mu chisemu saa kwantuanom na bi mu chisemu saa ekosi sen efie hasani echi sebi chame ya tolo so abada efie hasani echi kasia na yesa ebe koso ye kese saa ebe peja so saa o me ohire be ni me eya tomri ma transia me dwen mo aya mpansa 1948 ya ana wofa ebe so acha santene na prempe na o de man ro ya so buwe ye hia no fa ye hia no no de kan no obi ahia no o mo anya ma na future ntosi on baby ati mesira mo ye sua de wo ha se ye you ba penyina you se we na me pese me de akonya ne ma no ya fa ama ni bibia de abekire kotokohene ye wura makwan se monkwe na mofa no kusi apatam ye do na kusi apatam ya chien bibia ebre na so ya sa besire ye wura makwan se edase omra na omasi binche ono ne de kuro na ma no
amamra ne amane akwanso nyina wafa nti se ye gazetina ye de ne cornerstone house a yenim se ampa kro no yasantehene dia eno odi ni passport si se onko he kro no suma no na wasai na ya man sai dwan so yasama ne tumi kotwangu na konwa so ko bon kaye ama nananum a usampa we na eba we na santime uradi tumi na man se onko hwe obogu emame enti onua sabi mahine timi mbod no yonko mahine eni babia pejame hwe osu wo tumi na bobi mahine me hwe tumi no nkutawo sede yeti kotoko so bunu ho ne nkuro wo ne hemfo obepeja bi mu obepeja mu ase enchakura manije obepeja bi mu beje pa enti se wono wa mutie no wadama wa mutie no se unhu se bia wono unhu bida ebre no so se wa fidie wa yo ha nkwane ahode yesere no ba behwe se yesi boma hene amamra ni amane ni nyina fie ha na wo broni free baby no watete oba osimi besua edi entia na da hini na bi mu ni ahini nanso aha broni be fa asante ajapade koye wote wo ose da bi eyese mesade ba yeyi kire mo obi ahu ye obi awiase nyina ahu ye brofo no kwa na me de no ose looted artifact brofo no na me de je rombe wi o me fa koye looted osade aba na fia asani ateni na office de nananum de due no menum ye ne ho nanso agiramu aba besine nipa nyame asira no wo asira no wo ye no hwie nye yie ati se twiremu kotwenu mu a amusuako dumienu so ofa ye soma no wo ye omo den wo bom dua wo cancer boni bi wo ye den enye yie yes yes omo ya ka bibia to omo so enti de wo beye na kire no ase di asema wie wo pie ya na wo kasa ko to down ho abobo o kasa kwa ya wie asem no enti sampa ya wie samba jafla nana ena ye mahene wo sampa yewura asantima nyina anim no Ghana anim no wiase nyina anim no se nana samba jafla ena ye sampa mahene opa jitum opa manjintum wo untiminya ranti ofase Fredia medase Fredia de wo se nipa ehwe no mu hunu ne de atifo wo se o mu hunu se Fredia kotoko hene nko